Ребята, а давайте сейчас научимся говорить цифры на казахском языке. Балақай, енді қазір сандарды қазақ тілінде үйренейік. 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 9, 9. 10, 10. Подпишись на канал Тапотя и жди наших новых мультиков. Балақай, Тапотя каналына жазыл!